Atongoria ya maritie mwena wa Solio kaunti-ini ya Laikipia magitetera thirikari kiria ihingeirie muingi wa guku gukinyeria riu. Ungikona king'ang'i kiumite rui giuke gikwire nguo ni ndwaru itikia nguru yo ni ndwaru tondu nicio cikaranagia mai-ini we ni ugikoragwo kuo farelo yanyu thuku ri ndokira ri na muthikiririo wega mbere ya mwaka uyu uthirite ri ni kumiaka tondu na mbia cia kumiaka. Mubunge wa kaunti ino Jane Kagiri ni ateteire itua riake ria kunyita mbaru kuhagurwo gwa Gachagua. Tumite ngaturirie mundu maru na ni ndimwire hakinya hau niho ndaugire nguinukia mundu na Ngai atigwo ario Ngai tondu niwe tuhoyaga. Ongereire ati athiriti a Gachagua marathingata muingi gutirika thirikari ni amu matura mao mari na tabarira nyingi cia ukuria. Andu acio maroka guturuma kone nyumba kenda hari 10 cikoragwo na thitima koguo na ithuiri ni matwitikirie riria mateithika ni thirikari gutire mundu amerire meherere koguo na ithui ni kahinda ka Laikipia guteithika na thirikari koguo na ithui matigatwire tweherere ona ithui andu aitu ni mambe mateithike na rio hindio ni tugakinya handu akwaria. Nake mubunge Mwangi Kĩũnjũrĩ erekeire mung'ethaniro akiuga atongoria aguo mari thirikari-ini na ona no mekire maundu mari magigi ota maria makoretwo magikika bururi-ini. Wale tunaletewa kama ni Kalonzo Musyoka. Sisi watu ya Mount Kenya region tukumbuke Kalonzo Musyoka alikuwa organizing secretary wa KANU. Na akiwa KANU ndio Kibaki alikuwa anataka kuwa rais. Yeye alipigana na Kibaki, akapigana na Matiba, akaongea ubaya wa Kikuyu. Unatuambia tuchague Matiang'i. Ukasema ni kwa sababu Matiang'i ni mzuri sana kuliko Ruto. Sijui Ruto aliua vijana ya Gen Z. Sasa wewe ndio ulituambia rafiki yangu Rigathi ati huyu Matiang'i ndiye alikuwa anaua vijana anapeleka Yala River. Sasa kama huyu alipeleka Yala River, uzuri wake ni gani kuliko hao wengine? Githui wa Wairimu, Laikipia.